प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 5वीं जमात का उर्दू पढ़ेंगे और जो आज का मौजू है वो है इसम सिफ़त। यानी आज हम इसम सिफ़त के बारे में पढ़ेंगे कि इसम सिफ़त किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसम सिफ़त की तारीफ़ देखेंगे कि इसम सिफ़त की तारीफ़ क्या है। ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स या चीज़ की खुसूसियात बयान करे और उसकी अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे उसे इसम सिफ़त कहा जाता है। सो लफ्ज़ یُس کُنہِ شخصہٕ سٕنٛز یا کُنہِ چیٖزٕچ خوٗصوٗصیت بیان آسہِ کران سُہ لفظ یُس کٲنٛسہِ شخصہٕ سٕنٛز یا کُنہِ چیٖزٕچ خوٗصوٗصیت آسہِ بیان کران تہٕ بیٚیہِ آسہِ کٲنٛسہِ شخصہٕ سٕنٛز یا کُنہِ چیٖزٕچ اچھٲے یا بُرٲے ظٲہِر کران تہٕ اَتھ چھِ وَنان اسمِ صفت۔ یا وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیت یا کسی شخص یا چیز کے اچھے اور برے وصف کو ظاہر کرے اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ سو لفظ یُس کٲنٛسہِ شخصہٕ سٕنٛز یا کُنہِ چیٖزٕچ خوٗصوٗصیت یا کٲنٛسہِ شخصہٕ سٕنٛز یا کُنہِ چیٖزٕکۍ اصٕل تہٕ بُرٕ وصف آسہِ ظٲہِر کران تہٕ اَتھ چھِ وَنان اسمِ صفت۔ اَمہِ پتہٕ وٕچھو اسمِ صفتٕچ مثال: ٹھنڈا، گرم، سرخ، بہادر، بزدل، محنتی وغیرہ۔ پیارے بچوں وٕچھو اسمِ صفتٕچ مثال۔ وۄنۍ وٕچھو موصوف کیا گوٚو؟ جس چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ یم چیزٕچ اچھٲے یا بُرٲے آسہِ بیان یِوان کرنہٕ تتھ چھِ وَنان موصوف۔ یم چیزٕچ اچھٲے یا بُرٲے آسہِ یِوان بیان کرنہٕ تہٕ تتھ چھِ وَنان موصوف۔ وۄنۍ وٕچھو موصوفچہِ مثال: بہادر آدمی، سیدھی راہ، ٹھنڈا پانی، نیک لڑکا، سفید چوہا وغیرہ۔ بہادر، سیدھی، ٹھنڈا، نیک، سفید اسم صفت ہے، یعنی یَتھ ہیٚکِن مثال چھِ اَتھ منٛز چھُ بہادر، سیدھی، ٹھنڈا، نیک، سفید اسم صفت۔ آدمی، راہ، پانی، لڑکا، چوہا یِم چھِ موصوف۔